Yese kambasuze kandi pfurize ubwenge ndi Emmanuel 250. Ubu rero ni amakuru yihutirwa kabisa mbonye ntarara nyababwiye. Rero ni inkuru yihutirwa y'umuhanzi Joseph Chameleone rero wituye gutaramira mu Rwanda. Yatangaje rero ko hari indirimbo nshya agiye gushyira hanze. Ni nyuma yaho rero yaviriye kwa muganga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yari amaze igihe arwariye. Joseph Chameleone rero n'umwe mu bahanzi bakomeye muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange, akaba rero yaramenyekanye mu ndirimbo zitandukanye harimo n'iyitwa Badilisha, Forever ndetse na Wale Wale n'iyitwa Shida za Dunia. cyane iyi niyo yazamuye urwego rwe. Akaba harimo iyo bitwa Valu iyi rero nayo iri mu ruhare muzamuye yitwa Tubonge ndetse n'izindi zitandukanye waba warumvishe. Joseph rero Mayanja, uyu niyo mazina ye nyayo, n'ubundi mu buhanzi akita Joseph Chameleone. Yavutse tariki 20 rero Mata 1979, bivuze ko yujuje imyaka 46 rero y'amavuko. Uyu rero yashakanye n'uwitwa Daniela Atimu. Batandukana rero mu buryo bw'amategeko bwemewe muri 2017, uwo mugore amushinja ibirimo kumuhohotera no kumuhoza ku nkeke. Uyu rero Joseph Mayanja agiye gushyira hanze indirimbo yo kuramya no guhimbaza Imana, ayishimira ko yamubaye hafi mu burwayi bwe. Rero bikaba bihura n'uko yavuye ku nzoga ndetse n'itabi agahitamo gusenga. Joseph Mayanja Chameleone rero mutari muheruka kumva agiye gutaramira mu Rwanda mu minsi mikeya. Turaza kuba tubabwira igihe n'itariki azaba yahasesekaye. Tunyarukiye rero mu makuru y'uyu munsi rero tena. Uyu munsi byara gatogo kabisa mu rukiko, aho mu rukiko rero kuri uyu wa 15 Gicurasi 2025 umunyamakuru rero Fata ku mavuta yahakanye ibyaharegwa, avuga ko ibiganiro yakoze bishingiye ku busesenguzi atari byo yakoze abigambiriye. Ati rero ibyaha bandega ndabihakana byose kabisa nivuye inyuma, kuko umurimo nkora ubusesenguzi kandi bwemewe n'amategeko y'itangazamakuru mu Rwanda. Naho twerekeje muri Amerika, umuhanzi Chris Brown w'imyaka 36 yataye muri yombi n'inzego z'umutekano akurikiranyweho rero icyaha cyo gukubita no gukomeretsa rero umuproducer witwa Abe Diawa. Bivugwa ko yamukubise rero icupa ubwo bari ku rubyiniro rero hariya rero hitwa Kitatapa, ni night club rero n'urubyiniro hariya muri London, aho rero yaje kumukubita icupa muri Gashyantare 2023. Icyo cyaha rero akaba yagihaniwe kuri uyu munsi, dore ko icyaha ari gatozi.